Kampanja vađenja šećerne repe za razliku od pre 2 godine otpočela je bez većih iznenađenja. Kako je bilo dogovoreno na početku sezone, neposredno pred setvu, tako se i ispunilo u trenucima vađenja. Cene su ostale nepromenjene, jedino je rod iznenadio. Ova godina je bila naklonjena šećernoj repi. Na pojedinim parcelama zabeležen je prinos i preko 70 tona po hektaru. Kako su ugovori potpisani od početka setve, tako će biti ispoštovani. Kampanja je počela, malo se kiša sad zaustavila 1-2 dana, ali obzirom da nije bilo dugo padavina, mislim da nećemo dugo izgubiti u vremenu, da će moći da se nastavi. Kao što vidite, počeli smo vađenje, ide dobro. Za sada je zadovoljavajući koren. Prosječne digestije se kreću negde oko 15-15,5 dok čak 16%. Nečistoća je tu oko 10-12%, što je za nas dobri rezultati. Proleće nije bilo pogodno. Zbog promenljivog vremena šećernoj repi su pretile brojne bolesti. Bilo je potrebno i preko 5 prskanja. Iz poljoprivredne stručne savjetodavne službe u Rumi ističu da je prema prvim rezultatima kvalitet šećerne repe zadovoljavajući. Imali smo problema i sa pipom i sa cerkosporom i što kaže sa tim nekim, bila je i rizomanija prisutna, ali se to što kaže malo predupredilo sa novim sortom. Da. A koliko to utjecalo na digestiju? To je sve utiče na umanjenje digestije. I ona je ove godine oko 16%, što je za ovakvu godinu solidno. Na teritoriji opštine Ruma šećerna repa je posijana na preko 3.500 hektara i planirano je da se kampanja završi do kraja novembra. Ostaje pitanje da li će se nakon ovako idealne godine povećati površine i broj ratara koji će iduće godine sejati kraljicu među ratarskim usevima.